Ibihe byiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe ndetse no gukurikirana Region Info. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze, mbonera no kwifuriza kugubwa neza kugeza magingo aya ngaya tariki 19 z'ukwezi kwa 12 cyangwa ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Rero tukaba tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kandi y'ingenzi kuri mwe wari wese, ari nayo mpamvu nsaba wowe udukurikirana umunsi ku wundi ukaba utarakanda subscribe cyangwa se sabone ko uhita ubikora aka kanya, ubundi tukarushaho kugenda twirebera uko ibintu bihagaze. Tuza rero abantu mudukurikiranye muri mu Burundi, abantu mudukurikiranye muri Republika Demokarasi ya Congo, muri ibice bya hano hino byegera u Rwanda, byegereye u Burundi, ndetse n'abari iyo Kinshasa, abari Uganda, mu Rwanda, abari Zambia, Zimbabwe, iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ahandi mwese rwose mbaha ikaze cyane kandi mbifuriza kugubwa neza. Muri aya makuru tukaba tugiye kugaruka ku bintu bikomeye cyane. Kinshasa yateguje ko intambara ishobora gukwira akarere mu gihe abagize umutwe wa 23 Kinshasa ishinja kuba ari ingabo z'u Rwanda bakomeje kwinangira ku byo basabwa n'amasezerano ya Washington. Ese ibi byaba bisiguye intambara yeruye hagati y'u Rwanda na Republika Demokarasi ya Congo? Ibyo turaza kubireba. Ni mu gihe Katari yasinyanye amasezerano na Republika Demokarasi ya Congo ashyiraho itsinda rihamye ryo gusuzuma amasezerano ibijyanye n'ibyasinywe hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri. Ibyo nabyo unyemere tuze kwigarukaho. Ni mu gihe kandi bivugwa ko muri Rucuru hari ibice bikomeje kumvikanamo imirwano. Kivu y'Amajyepfo muri Uvira, umutwe wa 23 ngo waba uryamiye amajanja kuri uyu mujyi wa Uvira, naho kandi ngo bamwe mu barwanyi bawo aho kugira ngo bave muri Uvira bakaba biyambariye gisivili. Ibi nabyo ndaza kubigarukaho. Leta ya Republika ya Demokarasi ya Congo yavuze yo kurekura bamwe mu bagenerali cyangwa se mu basirikare bakomeye cyane yaherutse guta muri yombi, ariko bazwiho cyangwa se bazobereye ibijyanye n'urugamba kandi bazwiho kuba banga urunuka umutwe wa 23. Bigiye kugenda bite kama mbaya? Unyemerere rwose aya makuru yose tuwe twayagarukaho. Ni mu gihe u Burundi bwateguje intambara ku mutwe wa 23 mu gihe uraba urenze imirongo iyo bita nyirantarengwa cyangwa se urenze mu by'ukuri ukaba wakurusha uturanye. Nyamara umutwe wa 23 sinzi niba ari ubwoba watangaje ko mu by'ukuri ku ruhande rwawo witeguye kurindira ahubwo ubu Burundi umutekano rwose nta nkomyi izigera ibaho. Ni mu gihe twari tumaze iminsi ishize twumva amagambo y'umutwe bivugira ko mu by'ukuri u Burundi nimuramuka bukosikoze ryari ryo ryose na Bujumbura ndetse n'ibindi bice bizafatwa. Ibyo byose ngiye kuba nabigarukaho nk'abantu mwe turebe uko ibintu byifashe. Ari nayo mpamvu rero nanone ku muntu utarakanda like, share, igitekerezo cyangwa se inyunganizi, ibyo nabyo turabyakira muri comment. Kandi nanone ukaba utarajya muri groupe yacu ya Songa Mbere, urimo uracikwa, urimo uranyagwa zigahera. Kujya muri groupe yacu ya Songa Mbere urareba munsi y'umutwe, plutôt urareba muri comment link twagushyiremo, ubundi hanyuma uhite ukomeza rwose, uraza kuba bamaze kwitereka muri iyi groupe. Nanjye rero reka nitereke ni Matature Ndondosha Bosiko. Murabizi cyangwa se mwamaze kuba mwamenyera ko ikintu bita amakuru ajyanye n'ubusesenguzi, ikintu bita amakuru y'ukuri n'andi ushaka kuba wayasanga usibye kuri Region, kuri mikoro za Region Info hamwe na Bosco umutaramu cyane. Tumaze iminsi ngira ngo ibyo mwamaze kuba mwabimenye cyangwa se mumaze kuba mwabimenyera rwose. Ni ibintu ntagisubiramo kenshi, cyane. Ibijyanye n'amasezerano byo birakora kuri benshi cyangwa se birakora kuri bamwe mu by'ukuri mu mboni zanjye, cyangwa se mu byo nkomeje kugenda nirorera, yaba mu byandikwa n'ibitangazamakuru, imvugo z'abayobozi ndetse n'ibihugu. Ati Washington yaba itekereza iki ku Rwanda muri AGOA mu gihe u Rwanda rurimo rushyirwa hamwe n'ibirego by'umutwe wa 23? Sosiyete y'ubujyanama ndetse n'ubuvugizi ikorera Washington DC igizwe n'abafatanyabikorwa ba Republika yatangaje ko yasabye White House ko u Rwanda rwongera gusuzuma niba rwujuje bisabwa kugira ngo ruhabwe itegeko ry'ubukungu ndetse n'amahirwe muri Afurika ikitwa AGOA nk'uko iyi sosiyete civile ivuga, ngo Kigali igomba gukurwa ku rutonde rw'ibihugu bigenerwa inkunga ya AGOA bitewe n'uko bivugwa ko banyuranyije n'ingingo y'ijana na kane y'itegeko rya Amerika. Ibirego bivugwa ko bifitanye isano no gushyigikira
gushyigikira u Rwanda. Umutwe witwaje intwaro wa 23 ushinjwa kugira uruhare mu mahano yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi sosiyete sivile ivuga ko hari yamaze kwegera ubuyobozi bwa Amerika, bamaze kwegera ubuyobozi bwa Amerika mu ntangiriro z'umwaka kugira ngo ibishyigikire kuri ko iri tegeko ritazongera gukoreshwa. Uburyo batangaje ko bifuza kongera imbaraga zo mu gihe umwanzuro wa HR 650 ujyanye no kwagura AGOA ukomeje mu nteko ishinga amategeko. Perezida Paul Kagame nabo bafatanyije ntibagomba kungukirwa n'inyungu za AGOA mu gihe inzirakarengane z'abagore n'abana zicwa muri Kongo n'ingabo zimushyigikiye. Inama y'abaminisitiri yashimangiye iri tangazo. AGOA itanga inyungu mu bucuruzi ku bihugu bya Afurika byujuje ibisabwa mu bya politike n'umutekano, bityo ishobora kuba igikoresho gishya cyo gushyira igitutu kuri Kigali mu gihe ibirego byo gushyigikira M23 bikomeje guteza ibibazo mu karere ndetse no mu mahanga bikajije umurego biturutse kuri intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo ni kimwe mu byo kugeza kuri isa noneho byongeye kuba byamenyekana cyane cyangwa se byaba trend. Uti kubera iki byamenyekanye? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyizeho itsinda risaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo tuvuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine murabizi na Amerika, ko mu by'ukuri u Rwanda rwafatirwa ibihano rugakurwa muri AGOA, cyangwa se ibyo AGOA igenera ibihugu bibarizwamo u Rwanda ntiruzongere kubibona. Ibyo kandi bikaba kubw'intandaro y'iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tayari ubusabe bwo bwaratanzwe. Icyo kigomba kuba wakimenya nkuko turimo twakira aya makuru. Ubusabe bwo bwamaze gutangwa, igisigaye nuko bwemezwa. Ubwo rero nkeka ko ari bya bintu dukomeje kugenda tuvuga. Mu by'ukuri ni cya gitutu Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda isaba ko gishyirwa ku Rwanda. Mbabwiza uko ndababwira nti mu byo mubona mw'abantu mwe ibijyanye n'aya masezerano ya Washington ntago nananirana, uruhande rumwe ruramutse runaniranye ntago hahita hafatwa direct intwaro ngo ibihugu byirukanyire mu kurasana cyangwa se kurasa, ahubwo ikintu gihita gikurikiraho hanza gukoreshwa uburyo bwa politike nk'ibi ngibi nyine gushyira igitutu amasanction ku gihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ikaba yarasabye ko u Rwanda rwakurwa mu cyitwa AGOA cyangwa se ibyo AGOA igenera abafatanyabikorwa bayo cyangwa se abagenerwabikorwa bayo byahagarara kuri uru ruhande. Ibyo biraza kugenda bite? Biraza kubahirizwa, birashyirwa mu bikorwa. Ese uyu mwanzuro nuramuka ushyizwe mu bikorwa u Rwanda ruraza kubibona gute? Kama mbaye kumbabwiza ukuri hano noneho biraza kuba ari isebaniro. Gusa nanone Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iraba ikomye mu nkokora rwose ku buryo bukomeye cyane cyangwa se ku buryo budasanzwe iki gihugu cy'u Rwanda. Reka dukomeze n'andi makuru ndakubwiza ukuri ibijyanye n'ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugerageza gukora mu gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo iyi mirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagarare. Ibyo bikomeje kuba byinshi mbabwije ukuri cyangwa se mbashije kuba nabasobanurira. Amakuru rero yamaje kuba yamenyekana nk'uko biri kugenda bitugeraho cyangwa se nk'uko byarushaho kugenda bitugeraho, nabyo ngira ngo tubigarukeho. Nkuko natangiye bikubwira, amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo araza gusiga akantu muri aka karere. Ibi byo ndabikubwiye. Ati igitero cy'umutwe wa M23 ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inteko ishinga amategeko umutwe w'Uburayi Kinshasa baburiye akaga ko intambara ishobora gushyirwa mu turere kandi baburira ishobora gukwira mu karere mu by'ukuri mu gihe uburyo bwa diplomasi nabwo bukomeje kugaragaza intege nke. Biri kugenda biguru ntege. Amasezerano ya Amerika arasiga akantu. Ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Benin no mu muryango umwe bw'Uburayi Christian Ndongola nkuku yatanze ikiganiro kuri wa gatatu ushize mu nteko ishinga amategeko y'Uburayi aho bita Strasbourg mu Bufaransa, aho byari ku murongo w'ibyigwa ku mutekano n'imibereho myiza y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uvuga ngo mu nama mu nteko ishinga amategeko y'Uburayi y'umuryango umwe bw'Uburayi
leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngira ngo mve ko ikibazo cyamaze kugera ku ntera yo hejuru, yari ifitemo umwanya wuko igomba gutanga ikibazo cyayo kandi kikumvikana kikaba kiri ku buhembe bw'ibigomba kuganirwaho. Uburayi hano mwitegure ko bushaka gufatira ingamba zikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda nabwo. Muri iki kiganiro gisanzwe cyateguwe n'intumwa zari mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika ndetse n'Uburayi, uyu mudiplomate wa Kongo yaburiye abadepite ku kaga ko intambara ishobora gushyirwa mu turere. Avuga ko iyi ntambara iyoboye n'u Rwanda binyuze mu nyeshyamba z'umutwe wa 23 kandi ingaruka zabyo ubu zikaba ziri kugira ingaruka no ku Burundi. Ashingiye kuri ibyo avuga ko iyi ntambara irimo iragenda ikwirakwira mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari muri bimwe mu bihugu bigize bikagaragaramo. Agira ati ubwo ndavuga uyu mudepite uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati iyi ntambara ishobora kuba iy'uturere twinshi, cyane cyane amasaso yamaze kugera mu Burundi aho Uvira iri munsi ya kilometero 30 uvuye Bujumbura. Ambasaderi wa Kongo yavuze ndetse anasobanura ko Burundi utitaye ku Rwanda bwashyize ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Kongo hakurikijwe amasezerano y'ubufatanye mu by'ingabo z'ibihugu byombi hagamijwe gusa kurwanya ikwirakwira ry'imitwe yitwaje intwaro y'abagizi ba nabi. Bivuze ko ibibazo by'umutekano mu karere mu by'ukuri birimo biragenda birushaho kwaguka, kuko icyo ashaka kuvuga ati Burundi butabishaka n'ubundi nabwo buri kwisanga mu ntambara. Bivuze ngo n'ibindi bihugu byo mu karere ushaka kwisanga mu ntambara ndetse n'ibibazo ubwo n'ibikigo cyamaze kugera mu ntambara n'ingaruka ziza guturukamo zishobora kukigeraho. Akavuga ati rero Banyaburayi, Banyafurika, intambara irimo irarushaho kwaguka, intambara ishobora kuba y'akarere nk'uko byatangajwe n'uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango umwe w'ibihugu by'Uburayi. Ati niba habayeho kwishyira hamwe kw'ibihugu mu karere bizaterwa n'ingamba z'u Rwanda zigaragaza ko arirwo rugaragaza politike yarwo y'imirwano nk'igisubizo ku bitero byo hanze kandi rukaba rukoresha aya mayeri kugira ngo ruhindure amarangamutima no kugirirwa impuhwe n'umuryango mpuzamahanga. Twizera ko gushyira mu gaciro no kuba maso k'umuryango mpuzamahanga ari ingenzi kugira ngo twirinde kugwa mu mutego w'ubukaka bukabije bw'u Rwanda ndetse no gutungurwa n'intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi. Mu gihe asaba ko twese dukomeza kuba maso kuri iyi ngamba mu guhohotera kuri izi ngamba zo gukumira ihohoterwa, maze igihe kinini umuryango mpuzamahanga icyo ugomba gukora sinzi ko uzaba ufite imbaraga. Nuvuga ngo icyo ashatse kuvuga ahangaha aragira ati twebwe nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugomba kwitegura, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tutazatungurwa n'intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi. Kandi yavugaga u Rwanda, bivuze ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo already tayari ubona yo iryamiye amajanja. Byongeye kandi ati uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu muryango umwe bw'Uburayi yamaganye uburyo u Rwanda rwishe amasezerano ya Washington mu gutera ndetse no kwigarura umujyi wa Uvira binyuze mu nyeshyamba z'umutwe wa 23 barizwe mu ruro ry'uruzi rwa Kongo. Ibi akaba bivuze ku mugaragaro. Ati hashize amasaha atarenze 24 nyuma y'aya masezerano, hashize amasaha ntabwo ari kuva none, hashize amasaha atarenze 24 nyuma y'isinywa ry'amasezerano, intego z'abateraga intambara zaranyuranyije n'ibyo biyemeje. Ibisasu byarakoreshejwe, indege zitagira abapilote n'ibikorwa byahuje byakoreye hirya no hino muri Uvira ndetse no mu kibaya cya Ruzizi. Nta muntu washoboraga kwiyumvisha ko amasezerano akomeye yani ingerwa nyuma y'iminsi mike gusa asinyweho n'umwe mu mpande zombi. Ibi bikorwa bituma inzira yasinyweho i Washington ikemangwa ndetse mu gihe iyi nzira yabyamaganye. Iki umugabo yavuze ati uburemere ndetse n'uburyo amasezerano twayafatagamo n'uburyo twayumvagamo ntabwo twumvaga ko ari uruhande na rumwe rushaka kuba rwayarengaho. Atariko ibyo ntabwo byigeze bidutungura, ibyo ntabwo byadutunguye, ibyo ntabwo byatunguranye kuko tayari ahubwo byahise bikorwa muri Ruzizi na Uvira. Uyavuga ko kwivanga kwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame Theresa Kayikwamba Wagner mu by'ukuri hari ijambo yagerageje gutanga, aho ijambo yagejeje ku nama y'umutekano ku itariki 12 Ukuboza. Mu diplomate wa Kongo yasobanuye ko guhita mu gihugu cye mu bijyanye na diplomasi atari ikimenyetso cy'intege nke cyangwa koroshya ibintu. Nuvuga ngo icyo uyu mugabo yongeyeho yavuze ati uhagarariye igihugu cyacu Madame Theresa Kayikwamba Wagner yatangaze ko twe twahisemo ati nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duhisemo uburyo bwa diplomasi ndetse kwiyoroshya n'intege ati bidasobanuye cyangwa se
bitavuga ko twebwe nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dufite intege nke, atabwo no gushaka gukemura ibibazo mu buryo bw'amahoro kandi mu buryo bwiza butagira ingaruka mbi. Bwana Ndongola yagize ati guhitamo kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye na guhitamo diplomasi, gukemura ibibazo mu buryo bwa diplomasi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ntabwo bivuze kwishyira kwizana kugaragaza intege nke, ahubwo bigaragaza ko dufite inshingano n'ubushake bwo kwiyemeza kuba twaharanira amahoro, ari nabyo bisigaye ari inzira yonyine igana ku mahoro arambye mu karere. Twahisemo aya mahitamo kuko twizera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhuza mukuru w'ibikorwa bya Washington, Leta ya Qatar uhagarariye ibikorwa bya Doha, gushyigikira umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi n'ibihugu biwugize, ndetse no ku ruhare rw'umuryango umwe bwa Afurika. Ni ukuvuga ngo uyu yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahisemo uburyo bw'ibigano cyangwa se uburyo bwa diplomasi, atari ukwibuza imbaraga zo kurwana, atari ngo bagira ngo mu by'ukuri bagaragaze ko inzira zishyigikiwe n'impande zose, yaba umuryango umwe bwa Afurika, Qatar, Amerika ndetse n'ibindi byose, mu by'ukuri koko ari inzira nziza, ari nayo nzira ikwiye gukemurwamo ibintu. Iyi nama ibaye mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa 23 bivuga ko zishyuwe n'ubutegetsi bwa Kigali zatangaje ko zavuye mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ariko iki gikorwa mu by'ukuri Kinshasa ikavuga ko ari ibihuha, ahubwo izi nyeshyamba za 23 zari zigamije kugabanya igitutu mpuzamahanga, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka ku butegetsi bwa Kigali bufatwa na Loni nk'umuterankunga mukuru w'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Inyeshyamba zirimo gushaka inyungu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe cyarimwe bashyiraho n'ubuyobozi mu by'ukuri bifuza gushyiraho ubuyobozi butari ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi bikorwa mu bice bitandukanye bagenda bigarurira. Umujyi wa Uvira urafatwa nk'umujyi ukomeye mu nzego z'umutekano na ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, aho kugeza umunsi inyeshyamba za 23 zawugezemo, bityo bikaba bikomeza imbaraga mu bushyamirane muri zina za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi rero bikaba mu by'ukuri biteye impungenge imiterere y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, bigaragara ko yawe n'ikibazo, ariko kandi hari impinduka zikomeye cyane nyuma y'amasezerano ya ry'amasezerano ya Washington, aho kugeza uyu munsi aya masezerano yasinywe hagati ya Kigali na Kinshasa yabaye intandaro y'igitutu kishyirwa ku Rwanda, aho rusabwa mu by'ukuri kureka gufasha umutwe wa 23 no gusubira inyuma gukura ingabo zarwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Nibyavugiwe rero mu nama ikomeye cyane, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko iryamiye amajanja, ndetse yongera kwerekana isura y'uko atari ibigoryi byo guhitamo uburyo bwa diplomasi cyangwa se kuba adashyira imbaraga mu mirwano, ahubwo mu by'ukuri bifuza gukurikiza inzira n'ubusabe bw'u Burayi, Afurika yunze ubumwe, Amerika, Qatar ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Biracura iki mu gihe Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iraba ivuye kuri imyanzuro Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ikaba yavuze ko hashaka kuba habaho intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi. Ibyo rero nabyo ngira ngo nibyo twagarutseho. Reka nkubwire ko kugeza uyu munsi amwe makuru akomeje kugenda tugera avuga ko kugeza uyu munsi hari ibice byongeye kugaragaramo ituze nyuma y'iminsi 2 biberamo imirwano hagati y'inyeshyamba za 23 zibarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo ndetse n'abitwa VDP Wazalendo. Nyuma y'imirwano imaze iminsi igera kuri 2 kwa kabiri kwa gatatu, umutwe wa 23 ndetse na Wazalendo bakaba mu by'ukuri bamaze iminsi batana mu mitwe mu midugudu irimo Muko, Karambi ndetse n'aho bita Mashango. Angaha akaba ari muri Bukombo muri teritwari yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka rero atugeraho aravuga ko amaze iminsi yabera imirwano ikomeye cyane. Ikintu bita urugamba ngo ntabwo rwari rworoshye, cyangwa se umuriro w'intwaro zahindaga muri bice ntabwo byari byoroshye, nk'uko amakuru aturuka mu bice abitangaza. Umwe batuye muri aka gace yavuze ko ibintu bitari byoroshye, ndetse ngo hari ababuriye ubuzima muri imirwano, hari kandi abakomeretse. Amazu agera ku 10 yaratwitswe mu gihe cy'imirwano muri aka gace ko muri Shoferu ya Bwito. Amakuru menshi ava muri aka gace avuga ko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zashakaga ko Wazalendo yo muri CMC mu by'ukuri zisubira inyuma. Nk'uko amakuru amwe abivuga, amazu menshi y'abaturage yatwitswe n'inyeshyamba muri iyi midugudu 3. Umwe mu baturage yagize ati amazu menshi yatwitswe mu gihe cy'imirwano hagati yizi mpande zombi, cyane cyane mu mudugudu ikikije Bukombo. Ibi bikorwa byakomeje kuva mu cyumweru gishize kandi ntatuze mu by'ukuri ntago birarangira. Kuva mu cyumweru gishize ikibazo cy'umutekano cyari gikomeje gutera impungenge muri iki gice kinini cy'itsinda rya Bukombo ryagezweho ingaruka n'imirwano mishya hagati y'impande zirwana. Ayo rero ni amakuru ku bijyanye n'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru yongeye kugaragaza ishusho ndetse no kwerekana isura
yuko imirwano igikomeje hano muri ibi bice. Amasezerano ya Qatar ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amwe mu masezerano kugeza kuri uyu munsi yongeye gutitiza cyangwa se guhagurutsa benshi. Urugendo rwa Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwahinduye byinshi kuko rwasojwe hasinywe amasezerano 6 yumvikanweho akubiyemo ibice byinshi by'ubuzima bw'igihugu, akandi akaba azafasha mu bijyanye n'ubwikorezi, ubutabera, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'uburyo rwa diplomasi, bikagera no ku rubyiruko rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'abitabiriye rw'ubwitabire bwe mu nama ya 11 y'ibihugu bigize amasezerano y'umuryango w'abibumbye mu kurwanya ruswa yabereye i Doha muri Qatar ku itariki 15 igomba kurangira uyu munsi tariki 19, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu akaba na Minisitiri w'ubutabera Guillaume Ngefa yakiriwe na mugenzi we wa Qatar Minisitiri w'ubutabera Ibrahim bin Issa Al Hassan Al Munadi, nkuko ishami rishinzwe itumanaho rya Minisiteri y'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ribivuga. Bagiranye ibiganiro byibanze ku gushimangira ubufatanye mu bucamanza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Qatar nyuma y'amasezerano y'ubufatanye mu bucamanza hagati y'ibihugu byombi aherutse gusinywa. Ibi byongera kugaragaza intambwe ishimishije mu mikoranire hagati y'ibihugu byombi. Ni ngombwa kumenya ko Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu by'ukuri Guillaume Ngefa ari kuyobora intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi nama ya 11 y'inama y'ibihugu byishyize hamwe mu masezerano y'umuryango w'abibumbye ku ngingo yo kurwanya ruswa iri kubera i Doha muri Qatar. Bigaragara rero ko mu by'ukuri hari impande zigiye zitandukanye zagiye zihagarara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri biganiro, kandi ikindi ugomba kuba wamenya nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri igaragaza ko cyangwa se yongeye kwerekana ko itari kugenzwa na kamwe, ahubwo mu by'ukuri nubwo bagiye muri inama yo kurwanya ruswa hari na gahunda yo kurushaho gukorana ndetse no kwagura imikoranire na Qatar, kandi iyi gahunda ikaba igamije gushakira igisubizo uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ihora cyangwa se ikomeje kugenda yerekana ishusho y'uko idafite gucika intege mu gushakira amahoro iki gihugu, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu ahakomeje kugaragara ndetse no kumvikana imirwano. Biragenda bite, haracura iki mu gihe uko bwije n'uko bukeye ibintu birimo birarushaho kugenda bihinduka? Mu by'ukuri ibi ngibi rero biraha amahirwe akomeye cyane ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuzegukana intsinzi. Umutwe wa 23 mu by'ukuri umaze gutangaza ko mu gihe wemeye gutanga agahenge mu rwego rwo rw'amahirwe igarurwa ry'amahoro, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zahisemo kubura ibitero ku biniro byawo ndetse no mu duce dutuwe n'abaturage benshi. Ese ibi 23 ivuze yaba igaragaza ko ishaka gusubira mu mirwano? Byaba bishaka kwerekana iyihe shusho cyangwa se iyihe sura? Kugeza kuri ubu ni amatangazo rero agenda ashyirwa hanze n'umunsi wa 23, ngira ngo nabyo tubyinjiremo turebe ese niki izi nyeshyamba ziri kuvuga. Nakubwiye ko 23 kuri ubu iri mu kaga kuko Kinshasa yatangiye kurekura baba komando kabuhariwe bazwiho kuba ari babi. 23 yemeje ko ngo yaba yagabweho ibitero biciye mu itangazo rya Sona Lawrence Kanyuka uyivugira ku rwego rwa politike, ngo ni ibitero yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bukomeje gushyira mu bikorwa gahunda yabwo yo kurimbura ku buryo bunoze ngo abenegihugu mu buryo bugaragara binyuranyije n'ibyo biyemeje. Ibi Kanyuka akaba abivuze kuri wa gatanu tariki 15 Ukuboza guhera ku saa 11 za mu gitondo, ngo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zagabye ibitero zifashishije drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze, ndetse ngo n'ingabo zirwana mu mazi byibasiriye ahantu hatuye ku bintu bya 23 biri mu gace kaho bita Makobora muri Kivu y'Amajyepfo. Aka gace nk'ibuza ko inyeshyamba zakagezemo zifuza kwerekeza mu bice bya Katanga ndetse na Baraka. Ibitero ngo kandi bikaba byavuzwe mu mujyi wa Baraka. Akomeza agira ati ku saa 11 n'igice izo ngabo nabwo zagabye igitero mu binembwe zikoresheje drone n'imbunda ziremereye zica igikuba gikabije mu baturage b'abasivili. Ibi nibyo 23 iri gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa, ikabivuga ko itorohewe irimo igabwaho ibitero mu by'ukuri byinshi cyane umuhishyi na Kinshasa. Ese koko byaba ari byo yaba iri kongera guca amarenga ko hari gahunda y'ibitero bikomeje by'indege, no mu bitero byagiye bica bivuna mu nkokora rwose uyu mutwe? Ibyo byose rero tugomba gukomeza kubikurikirana turebe uko byifashe 23 n'ibyo imaze gutangaza Kinshasa nuko bimeze. Reka rero mbashimire babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana.
kurushaho kubana natwe mu biganiro n'amakuru. Turaza gusubira mu masaha ari imbere aho tuza kuba tureba n'ibindi biba bigezweho. Njye nari Bosco, iyi ni Region Info. Ciao ciao.